Азыр биз үч бурчтуктарга байланышкан бир нече мисалдарды чыгаруунун жолдорун карап көрөлү. Бизге мындай мисал берилген болсун. А, Б, С үч бурчтугунун А бурчунун биссектрисасы жүргүзүлгөн дейт. Биссектриса Б, С жагын Д чекитинде кесип өтсө, жана ушу Д чекити аркылуу А, Сга параллель кылып ЕД кесиндисин жүргүзсөк дейт. Эгерде А, С 15 сантиметр, А, Б 10 сантиметрге башкача айтканда үч бурчтуктун эки жагы жүргүзүлсө, анда А, Б, Эд кесиндилеринин узундугун тапкыла дейт. Биринчиден, А бурчунун биссектрисасы. Башкача айтканда биссектриса деп бурчту тең экиге бөлгөн кесиндини айтабыз. Анда бурч биринчи барабар, бурч экинчиге болот. Экинчиден, маселенин шартында ЕД кесиндиси параллель АЦ кесиндисине деп берилген. Анда үч бурчтуктун негизине параллель кесинди жүргүзсөк дейт, мурдагы үч бурчтукка окшош болгон үч бурчтук пайда болот. Анда мурдагы үч бурчтугубуз А, Б, С болчу. Кийинки үч бурчтугубуз окшол үч бурчтук окшош болот дейт. Кийинки пайда болгон үч бурчтук Е, Б, Дга, Б, Д үч бурчтугуна. А эгерде үч бурчтуктар окшош болсо, анда алардын жактары пропорциялаш болот экен да. Анда бул окшоштуктан мындай пропорцияны жаза алат экенбиз. Үч бурчтуктун А, С жагы чоң үч бурчтуктун кичинекей үч бурчтуктун Е, Д жагына катышат, барабар чоң үч бурчтуктун А, Б жагы кичине үч бурчтуктун Е, Б жагына катышат, барабар чоң үч бурчтуктун карагыла А, С жагын жаздык, А, Б жагын жаздык. Демек, Б, С жагы кичинекей үч бурчтуктун Б, Д жагына катышат. Ошентип пропорция болсун үчүн эки катыштын болушу жетиштүү. Бизде үч катыш болуп калды, бир катыш бизде ашыкчараак. Ошону алып таштайлы. Биринчи катыш бизге керек, себеби А, Цнын узундугу берилген. Экинчи катыш дагы керек, себеби А, Бнын узундугу берилген. Демек, үчүнчү катышты алып таштасак, анда мындай болуп калат экен. А, Цнын Е, Дга болгон катышы барабар А, Бнын Е, Бга болгон катышына ордуларына коелу. А, Цнын ордуна 15ти коебуз. Мына беришинде 15 деп жазылып турат. А, Ц 15тин Е, Дга болгон катышы барабар А, Бнын дейт. А, Б 10го деп берилип турат берилишинде. Ошонун Е, Бга болгон катышына. Ошентип бул катышта ЕД жана ЕБ деген эки кесинди пайда болду. Булар эмне болгон кесиндилер? Булар ЕД кесиндиси жана ЕБ кесиндиси. Эми мына эки бурчтарга кайра кайрылып көрөлү. Бурч биринчи барабар бурч экинчиге деп берилген. Себеби биссектриса болгондон кийин эми ЕД АЦга параллель болуп, АД аны кесип өтүп атканда, бурч экинчи менен бурч үчүнчү бул ички кайчылаш бурчтар болуп калды. Анда бурч экинчи барабар болуп калат бурч үчүнчүгө. Мындан эмнени көрүп турабыз? Биринчи экинчиге барабар, экинчи үчүнчүгө барабар. Демек, бурч биринчи барабар бурч үчүнчүгө. Бул А, үч бурчтук А, Ед үч бурчтугунун эки бурчу бири-бирине барабар болуп калды. Бурч биринчи бурчу менен үчүнчү бурчу. Анда ушул бурчтарга карама каршы жаткан жактары да барабар болот. Бирге карама каршы жаткан Ед жагы барабар үчкө карама каршы жаткан А, Е жагына барабар болот. Ошентип анда мына эки жердеги катыштагы Еднин ордун А Е менен алмаштырсак болот экен. Анда мындай болуп калат. 15 катышкан Ед дейт. Еднин ордуна Ени жазып атабыз. Е барабар 10 катышкан ЕБ. Эми Е менен ЕБга кайрылып барсак, анда Е деген кандай кесинди? Е кесиндиси бул өзү АБ жагынан ЕБны алып салганга барабар экен. Чемеден көрүп турасыңар. Ошентип
A, Y baravar. A bunun orдуна 10'du koysak bolat. 10 minus Y'di. Oşentip emi proporsiyanın orдуна koyalım. 15 bölüngen A, Y'nin orдуна 10 minus Y'dini koysak minus baravar 10 katışkan Y, B. Proportsiyada kayçılaş göbeytilet, mınday göbeytilet, ana mınday göbeytilet. Oşentip 15'ti Y, B'ga göbeytsek 15 Y, B baravar bolat. 10'du 10'ga göbeytsek 100 bolat. Minus 10 Y, D. 10 Y'dini baravardıktan oң jagına alıp ötsek plus bolup kalat dagı, anda 25 Y, D, Y, B. 25 tak bu yerden A, Y'nin orдуна 10 göbeytilgen Y'dini koyduk. A, Y baravar. A, Y'ni alış üçün A, B'dan Y, B'ni alıp salganga baravar. Bu yeri geçip ola Y, B bolat eken. Anda A, Y 10, bu yeri Y, B bolat eken. Y, B anda bu yerdagi Y, B bolat. Anda 10 Y, B. 10 Y, B. Tak oşentip 10 Y, B'ni baravardıktan sol jagına alıp ötsek plus bolup ötöt. Anda 25 Y, B baravar 100'ge bolup kalat dagı. Y, B baravar 100'dü 25'ge bölsek 4 çıgat. Y, B tabıldı. Bizde Y, B'ni suravatkan Y, B'ni taptık. Al emi A, Y'ni tabuş üçün A, Y baravar. Mına bu yerde A, Y yazılıp durat. Mına A, Y 10'dan Y, B'ni alıp salgıla deydi. 10'dan 4'tü alıp taştasak 6 kalat. Al emi bu yerde A, Y menen Y'di baravardığı yazılıp durat. Anda Y'di dagı baravar 6'ga bolat eken. Oşentip jobu. Azır biz 1'dik santimetr yazılgan jok. Demek jobuna 1'digin koşa yazsak bolat eken. Birinci A, Y'ni suravatат bizden. A, Y 6 santimetr. Andan keyin bizden Y, B'ni suravatат. Y, B bizden Y, B, B'ni kasırgan taptığıyla Y, B. Tak, Y, B 4 santimetr. 4 santimetr. En akırında bizden Y'dini suravatат. Y'di 6 santimetr boldu. Emi dävir joyup jönöke bir misalды batırak çıgara salalık. Mınday deydi. Tik burçtu 3 burçtuktun, tik burçundan perpendikular жүрgüzülgen eken. Tik burçtu 3 burçtuktun perpendikular жүрgüzülsö anda hazır oşonda emnemeni düşündürülük mınaki AK perpendikuları жүрgüzülgen. Oşonda 90 gradustuk burç bolçu. Egerde BC jagı gipotenuza 3 santimetrge baravar bolsa deydi. Al emi moğul em kiçineke kesindisi 2'ge baravar bolgan bolsa mına ol 4 kesindinin uzunluğunu tabiş gereken. B, A, M jana AK'nın uzunluğunu tabiş gerek deydi. Biz tik burçtu 3 burçtuktun tik burçundan gipotenuzaga perpendikular düşürsök anda emne bolat degen teoреманы ötken bolçubuz. Anda birinci oşonda kalagan ele kateti misal üçün K'sı katetini alalım. Gipotenuza menen oşol gipotenuzadagı katetin proyektsiyasının göbeytündüsünün orto proportsiyalaş çoğunluğu bolat degen biz ötkönbüz mınalgan baravar eken. Oşentip anda S kvadrat baravar A deydi. Gipotenuzabız A al B, C bolup durat. Al mınaki B, C 3 santimetrge baravar 3. M bolsa 2'ge baravar 6'ga. Oşentip C baravar tamır aldığında 6'ga kara baravar bolup kalat eken. Biz S katetini taptık. Mınaki o yerde B, A katetini tapkıla deptir. A emes mına örekecer gipotenuz emes o yer S. S jagın katetini tapkıla deptir. S jagın taptık emi. S tabılgandan keyin anda endi tabasak bolat eken. En baravar A'dan emdi alıp salganga baravar. Çimeden görüp turasыңар monday bolat eken. Anda en baravar A bu gipotenuza bolçu, B, C'ga baravar, B, C 3'ge baravar. 3'ten emdi alıp taştayız. M bizde uzunluğu 2'ge baravar
birge barabar boldu. En tabıldı. Anday bolsa B oňoý ele tabylyp galat eken. B dagı ele oşol sebepli gipotenuza menen gipotenuza da özünün proyeksiýasyny göbeytindisine barabar. Anda gipotenuza bizde A bolçu, A'nı emge göbeytebiz. A gipotenuza B'si 3'ge barabar. 3 göbeytilgen N 1'ge barabar. Demek 3'ge. Anda B'nın özü barabar. Tamır aldığında 3'ge barabar bolup galat. Tak oşentip B'ni tapdyk, S'ni tapdyk, N tabyldy, A, K'ny tapgıla deyip. A, K bolsa, A, K'nın kvadraty N göbeytilgen M'ge barabar. Oşentip A, K'nın özünü tapsak, N, munaki M bizde verilişinde E2'ge barabar, göbeytilgen N 1'ge barabar bolsa, munaki N 1'ge barabar bolur. Oşentip A, K, mojede K'mız kalıp kalptır, A, K. A, K barabar tamır aldığında 2'ge bolur.